Dobrodošli i od mene i u ime grada Ohrida. Želim vam sve najbolje, svim našim prijateljima iz Srbije i svim našim iz Ohrida, iz Makedonije koji su došli. Želim vam da imate dobar i uspešan i sajam i da imate puno kontakta da ostvarite. A kao domaćin ove večeri želim vam da se osjećate prijatno, da uživate u ohridske specijalitete, makedonske specijalitete i da svi zajedno idemo napred. Hvala vam. Ohrid nije samo biser Makedonije, Ohrid sigurno predstavlja biser i Balkana i ono što izdvaja naš grad i u kulturnom i u ekološkom smislu je to što svaki gost se može osjećati kod nas najprijatnije, da uživa u dobroj hrani, da uživa u dobrom jezeru, u dobrom vazduhu, da se stvarno odmori, da se relaksira. Nudi dobre hotele koje tokom cele godine omogućavaju da gostima da uživaju u svim specijalitetima koji Makedonija nudi, u dobrom vinu, dobra rakija, dobro jelo i da se pritom i stvarno da se odmore kao da su bili na nekoj banji. A pritom da uživaju ono što u religioznom smislu predstavlja Ohrid, a to je Ohridski Jerusalim, da vide sva kulturna bogatstva još od početka ili začetka hristijanstva na ovim prostorima, 365 crkava koji ima kod nas, da ih posete, koje su stvarno impozantne, tako da pozivamo sve goste iz Srbije da dođe i da se uvere. Oni su naši tradicionalni gosti koji su oduvek dolazili i oduvek su uživali u stvarno gostoprimljivom ambijentu koji makedonski narod, a posebno ohridski, oduvek je to pokazivao. Samo